tagħna qed nirrealizzaw. Għadlek waħda. Dura qed ħan impressjona naqra. Wis immoti bija, jidher ħafna li l-perfezjonizmu tiegħi jidher ukoll. Ħarġet waħda xieqa fuq il-bike lane, dinner is served insomma. Bonġu, għadni kif nispiċċa vlog id-dar. Ma tantx ħanibdih tajjeb, għax letteralment nofsi oħra nibda ir-race. Meħe, l-lum nagħmel 10K race, nitrenja liha dal-ħaj seba' ġimgħat, fl-ħarba sa' il-ġurnata. Din hija l-istess race li kont għamilt l-ewwel race qatt f'ħajti ma kienet kont għamilt il-15K u nagħmel il-10K. Il-goal huwa li nispiċċa ma nafx kemm hu realistiku għax wara weekend concerts għandi shins naqra rib u għad għandi tuħta laħam mill-hamstring, fil-hamstrings bit-tlieta li għadda. Imma xtaqt nagħmilha around 55, between 55 to 56 minutes. Ma nafx kemm ħajja nixxieli, ma ħanipprova. Illum vera rieħ, so it won't work in our favor. Temp 21 degrees, daqsxejn sħana. Dallu ħadd l-electrolytes biex forsi niġi daqsxejn hydrated. Ħadd toast bil-ġam, kill clothes, ma nafx. I'm trying not to overthink it too much. U issa naraw. Ma nafx kif ħankellimkom u hekk. Imma I guess jew kellimkom jienu niġri, jew wara. Daniel signed up ħajamela miegħi li ngħidu xi 3 xhur biex jagħmilha miegħi. U sa ħajamilha miegħi. Tajjeb hija ta' imma. Xiex. Hekk irid niġi ħeldes. Mhux hawn, naħseb. Mhux hemmhekk to pick up. Naħseb. Taf li inti qbist il-kulħadd bejnietna. Qbisthom Daniel. Jien qed nagħmilha biex inkun nista' mmur McDonald's bla geld wara dak. Ma nafx kemm ħajrex nagħmilha 55 minutes. L-arnaġġa kemm jgħidli li expected time ħajkun 56:28. So irranġajt ir-race pacer accordingly u issa naraw għax u naqarih. Ma forsi bil-motivation ta' Daniel miegħi u tan-nies. Jiena miegħek nżomm, dejjem m'għandek spazju. Ux, kollox qed inżomm, kollox. Din l-ewwel race tagħna qed nirrealizzaw, ma nafx ġattix fil-vlog. Dak nibdew. Rridituna il-disa. Speechless. Ma stax nifilmi għax għalli li iPhone storage full għax insejt nidiriti għal affarijiet mill-storage. Cheers. Thank you, man. Tawna ċokomeluk. Daniel, ħajarġa jagħmilha l-freebies ta' wara. Ġib ieħor. Kum Malti. Hello, ħankellimkom issa x'kien hemm balla nies biex noħorġu. Imma tawna iċ-ċokomel. Fl-aħħar waqajtu u ġibtu sibel tawna dan li huwa recovery drink. Tawna l-Powerade li ħadni f'kollu ta' ċeri u ħadd wieħed dal-għodu wkoll vera tajja forsi ta' ċeri qatt ma doqtu kont. Imbagħad tawna di, ġapilt waħda, tawna 2. Tawna di li Daniel daqgħu vera ħażina. U issa ġejna ċ-ċentru ħanmur niġbru r-roti. U Daniel araw. Għadlek waħda. Ġib sos. Kari. Għarri, tajb. Tek ġibt barbecue għal-moment. Hostjar koktiv. Anka jiena, bdejt nħossa naqra. Għandi di kolla. Bakemmi tajba di chips. Merħ tal-lara. Tal-bliħ. And I was thinking about the yeah. Okay, ħanivlogja, għafolja da ma nistax xogħol. Imma l-lum il-ħamis ta' wara r-race u għandi event ta' xogħol ħanamlu boat ride ma' Dane Boss qatt m'għamilta, suppost tour. So ħajkonna anka nies jitkellmu jispjegawna u hekk. U vera ċitata vera li nixtieq nagħmilha, imma normalment ikunu bid-Dutch, so qatt m'għamiltax nibda ngħid nagħmilha u nifhem tipo qasnof l-affarijiet. Ħadna Bosseball ukoll qabel u issa nurikom naqra Dane Boss minn kangolu differenti għax għalhekk ukoll ċitata. Għax qatt m'għamilt boat tour hawnhekk. Dejjem għamiltu Amsterdam, darba għamiltu Amsterdam biss. So looking forward to it. My name is Hans, by the way. 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 My n
I'll be your. Are you familiar with the city? Yes, a row of dunes. Dunes starting from the city of Breda with Tour de France. You know the Tour de France, the big cycling event. We had the start of the Tour de France here in 1996, and the paving stuff there. That's what the Schury is lower. That's what you find here down. Yeah. And by law, these pipes need to be built underneath the street, exactly 1 meter under the street. Of it, you see, the arches are very thin on top. Normally strong enough. Only in 1982, we had here a bus coming from the south. It was carnival. People were celebrating in the bus, and with the back wheels, it sank exactly at that point. Okay. Originally, we had 12 kilometers of water, rivers, small river streams here in the city. Meters and 1 meter, 1.5 meter. So if you don't like it, you can always walk. 2002 to make it possible for us to go outside the walls, because the original gate is only that wide and we can't pass it. And please mind your heads. The city wall, the first one, is the city wall of the year 1350. In that time, people were fighting with bow and arrow. To do that efficiently, you had to stand very high and behind walls. Behind these I don't know how you call that in English. It's not very effective anymore. High walls can easily be damaged. That's why in whole Europe, all fortress cities had to tear down the walls to a height which is the current height, around 3 meters. Originally they were 9 meters. So around 1500, this would have been much higher. We were not able to see any houses behind it. Now in around 50, refugee house. You might wonder why a refugee house. Well, sorry? Eindhoven doesn't really have a lot of water. The water area. Yeah, but not inside Eindhoven. Oh. Hello, Lesti, oh my god, kemm kien sabiħ vera li nixtieq nagħmilha dak it-tour. So I'm so grateful għal dak xogħol li organizzawha għax is-soltu kif qedtilkom ikunu bid-daċċ qatt ma nkun nista' nibbukja. So vera għal affarijiet interessanti jekk jiena vera nħobb il-history. Allura l-fatt li taqlimt iktar fuq fejn noqgħod, I love it. Issa ħmur id-dar, ħmur nikol, to be honest li kien ġales, so preparajt għalih apposta biex għax konna fil-lum, insomma, għandi dal-event. So għanna il-meal prepress, ħmur nikol. U l-lum kienet rest day, għavolja għam xejt ħafna ġolod u kienet balla xita u ma morġ bil-rota xol, fatti għalek issa nimxi l-ura id-dar. Għandi xaħri infatti għalek vera friziwe, għax mbaddi jisab li tqattarna għaramma mux all out u maħri għax naħarġ l-umbrella. U dal-għodu imxejt kważi xi 3 kwarti għax-xogħol. Sassa mxie l-ura għall-inqas għandi l-isteps tal-ġurnata Lesti u dak kollox għalissa. U nafs meta nerġa' nivlogja, propri tal-weekend għax is-sibt għandna barbecue għand ħabib ta' Daniel, koppja insomma u għandhom dar xtraw dar hawnhekk u ħanamlu barbecue tal-birthday tiegħu. U naħseb għadha naħmi xi ħaġa xwili qed niftakar li rrid nixtri xi affarijiet. Issa narek għandix kollox id-dar, għax rrit naħmi xi ħaġa tipo hekk biex nieħduha magħna u mmorru nixtru xi nbit ukoll. So that's the plan. Narawkom fil-ġurnata li jmiss nivlogja. Hello! Very abrupt start. Imma illum il-ħamis waslu sħabna u hekk dejjem wasaw ħejġu għandna niklu. Ħadd tinżel isfenti. Tilgħu ċemplu trinajna u niftaħu mill-għabu. Kom tinżel naqra. Mu ninżel naqra, mela. Kemm tilbes il-perkid? Mela. Ħanurikom għaxtej bis-seta biex issa stess waslu. There you go, ta' malajr, ġifieri, għax ma kellix ħin nipprepara hekk u allura qed ħanimpressjona naqra bil-starters, you know, so għanna daw, għanna Swisties, very Maltese, daw konserva ta' Malta, di konserva helwa, di konserva normali, għanna galletti, da ta' Albert Heijn, għattajtom jena imma Dutch,
u twisties. U ħanamlu vodka pasta. Issa, ħammur nil-qom. Ġej il-vlogger, nistaluħkom. Hello! U intom ix-xita ma ġibux umbrella. Dik konserva ta' Malta, ta'? Għata minna me-ħelwa u koll. Li biex inti jomkom, ha. Għax suppost għajna l-għada ta' meta ġejna. U twisti, sabiħ U ftaħna u għed issa u koll. Nispera baqaw sħaħ, baqaw sħaħ. Ija, għarba ġibtek d-darba. Twisties. Oh my god. Da, u ħajdu u l-konserva ħelwa l-darba. Kif għatma duqwa, vera tajba, duqwa. Zabbux Lex, pesto, dak, bezzil. Bezzil da. Vicin. Ma kuċċeja ħana. Vera ħelwa, vera tajba. Jena fissat efuwa. Aħħan għana. Ta' xiex kiku kan għobsa Malta għafna tjabem mata. Ju, maġ. Għafna marba. Toġobni. Ma kważba kuvol. Differenti. Dejjem għatmur sol, dejjem, bil-mel. Vera nufsal Malti. Lighter, għax da vera dens. Naħseb da xorta. ġejtu bil-ġuħ, insomma. Top da. Mela, aħna. Diħat kon nisa sorta twistis, jħolġu kem jħolġu l-OG dejma ħjeb. Ma da mux OG. Berna, imma kassisu. L-OG taf xinu rajbina. Kienet nġib li OG. ħana għamlu taste test. Għanna dan, Crimson Cherry, da shout-out il-Miguel. Influenzata minnu. Għax ta' faril da l-ħodu. Kassis da grapes, u. Mux grapes tiġi, jo. Ħarrajbina, xinu grejbina? Grapes, u da strawberry and kiwi. Do the honors. Ma nafx feħan itfa. Għax mandiġ. Mela, eftaħu jgħat. Ħarf, tħu, mux għarba jgħandu u kolla bl-istess wieħed. Ferro ftit Nore, Eżattu. ħanibdew bra, għaxan zerjet użita ta' ċeri da. Fuq. Ix, kolor sabiħanna. Crimson cherry. Jien cherry, affarijiet ta' cherry. Ma tobomx? Le, l-affarijiet ta' cherry vera jġbuni, So I'm expecting Xtam ħelu, u kolla da fanta. Cheers. Sew, kemm aħna slaw. Cheers. Cheers. Le. Wis ħelu, madonna, isu ġu mistura. Għajna, ġobni. Isu birra li mħob li xropija. Sajda. I mean, hello, kolla kemmu Halloween, so Ma da wis I can ħelu. say hello, għax kolla Asna kemmu fxint fokani. Isu jiena fi zmieni. Il-bidu tal-20ijiet. Nina ġobni. Ja, bella. Inti naħseb Xottu bħala. 7. Tafli, Għattara għed kap. Mela, il-għom għadibda. għazman kajna 7. Naħseb, misna ġibna il-fanta l-fanta. Jaħasra. Biex nqablu. Dak tajjeb, u da għed vera tajjeb Ma il-fanta sekonda, fanta. mux frendi. Mexico, le, l-għom tibda. Jina da għat ma doqtu, Għax il-bira kienem l-Ingliżi. Li għandu u da, l-strawberry u da. Nora, Edu l-strawberry. Strawberry, alright. L-lum, Mexico, South Africa. Istja. Id-disa hija. L-Olanda sa fil-14. Messa ħadu Narħat. ġorbu għam daw. Ma għar spiċċa ta' U ma jgħamlu xibbu. Jien dak ma sibx nistan jħob il-kiwi. Ele, ma jgħabix miegħek. Ija, mħunċna. Għalment il-frott. Nisplodi. Le, Xieċrida? Għallu nisplodi. Da naqra iktar ċar. Cheers. Xej, Da tal-għallu. ġasrubu. Again. Nipreferi ta' ċeri imma. Imma ta' tifakkarni f'xi ħaġa speċifika. Fil-kalpol. Xie. Naħseb hemm ice lolly. Bdiet toma. Xikarippo. Mux da sek strong di. Le, naqra relax. Isu ilma Għalejlek. bil-naqra flavor. Tiftakar kon nħdu Mango Mania.
M'għandux jaqsam, mu qed mango. Strawberry. Mango. Kat. Iżda dal-aħħar, da naħseb grapes minn ċerta. Top Da, tier da. toppu. S tier. Mhux xammu. Il-xkulur. Mela, da. Da jtebba. Da bulja flok abjad. Ta' kiwi jogħġobni strawberry. Namlu panin. Nipreferi ta' ċerijena. Illa kemm Dal-kulur. Da qawwi, imma tajjeb aħ. Tajjeb. Vera, għawis. Tamel panin bi. Tintu għamal il-disa rajbina, vera. Eżattu. Vera rajbina. Vera tajjebda. Vera tajjebda. Ma ġanseb tifri xorta npefri ta' ċerijena. Għaxi fakkarni fil-birra u nħob nixrob jien. Malla tajjeb. Jina għaddu bdex nikol imma vodka blasta, vodka pasta bla vodka. Kħanid vodka pasta bla pasta. Dalla ġin għatma xajt minnu did-ditta. Tajjeb. Għax ma kellom xulumma. U jahra għet intom, Għagġi xaġinet. Kif tagħmlu fresh cream? Parmesan? Tajjeb. Kemġi creamy. U tajjeb, suppost tajjeb sajjartu laġin, ma sajjartu Tajjeb. Għax ħallejtu. Għax l-Olanda realizzajt li dejjem titħallihom minuta nqas milli jgħidlek al dente. Xi nħataf mal-ewwel, ma da mhux brand. Marta ġurnata s-samorina marta jisir xej. Il-lemani hu għagġi. Vera, ġina, daħar ma tamċit namel ġin ħobba. Mela ma dam għod malda ta' għant familti kull jum għagġi. Oh my god, xi gravità, hello. Edha bl-istess vlog tal-aħħar klip, imma it's not the same day. U jekk nidra jiena, I'm sorry, kellna ġurnata vera full on. Illum is-sibt, by the way, jumej wara. Edha bl-istess vlog, to be fair daħriġtu biss għal dakinhar sewwa. Kont ġewwa ma rich, do not judge me. U rġajt il-bistu l-lum għax kellna naqra qadi, morna nixtru. Bħalissa vera sar fis-sens sar ħin, 6:30 bdejt vlog jassa. Imma qed ħanivlogja naqra ħanurikom x'qed nagħmel għax dal-aħħar qed inħoss li ma tantx qed nivlogja id-dar. Għax tant kemm ikollna ġen li jisni ma nafx hekk nispiċċa qasqat ma naqbad il-kamera u li ma nurikom naqra x'qed insajjer ukoll. Mela nibdew bdi. Hawnhekk għandna t-salza tal-Bolognese għall-lażanja. Ilha t-tek-tek, ma tantx ilha t-tek-tek tal-issa. Xi sija u nofs forsi ħanħallija naqra oħra. Sa dan it-tant il-ħaq għamilt suppost stew, imma mbagħad qed you know what, soppa naħseb tiġi tjeb. Kelli xeb affarijiet li rid naħli fil-friġġ. Insomma, dejjem nisbal nagħmel. Kelli l-karotti xi bżar, kelli xi patata frizzata u kelli borza lentils xejdulhom bil-Malti. Ma nafx xejdulhom lentils bil-Malti. U peress li issa next mill-suppost mill-ġimgħa d-dieħla ħajibda s-sajf mhux ħajkollna btit niklu sopop. So qed ħanaqbad nagħmel soppa tal-aħħar kif għadu daqsxejn kesħa. Azz. Somma lesta u ħaniblendja. Naħseb okej ħanduha. Suppost m'għandix bżonn iktar mel ħax duq tal-ewwel. Sorry, badna nieklu nhar ma rejtkom kif ġiet. Għaxajn niklu fuq il-mobile, ħanurikom issa. Basikament, għattajt naqra pita bread li kelli fil-friza u koll, ħriġta minn hemm biex naħles minna, u di kif tidher is-soppa. Nofsa mikula. Vera tajba ġiet, avolja, għabdan barra, tamiltila paprika u kari u koll. Change of scenery, nagħmel xari, zom. Bħalissa 8:10 ġifieri. Imma illum parti mit-to-do list kienet li nifilmja clips għal Gajdra, ma nafx tafux x'inhu. Basikament account fuq Instagram fej qisu tipo online magazine u fix-xahar ta' Ġunju qed niġi featured jien insomma. U waħda mill-posts ħatkun qisu tipo Q&A get to know me. Formatori speċi għandi xi mistoqsijiet li rrid inwieġeb u rrid nifilmja jienu sar xi ħaġa u għedt la ħamel il-lasagna might as well tipo nagħmel 2-in-1 multitasking u inwiġibhom waqt li tagħmel lasagna insomma għax għada għandna l-mistednin għada ġejjin Kert u l-Bread bażikament probably tafu minnu insomma segbuh. Jekk segwu li probably segwu l-Kert. Kert Rumbajs insomma fuq Instagram għax ħajġu hawnhekk għall-ikel u ħanagħmlu speċi collab ukoll fl-istess ħin.
jibqaw bħala reel tipo fuq Instagram u TikTok u hekk. So, probably kun ġoħareġ naħseb meta jħroġ dal-vlog. So, jekk ma rajtuħx, arawh. U insomma, ħan sajru, jiena sajjartilhom l-ikra ta' nofsinhar, insomma, xajru nek f'nofsinhar. U għamilt lasagna u ħan għamlu tipo hekk nibils qabel. U ħan sajru torta, ħan aħmu torta tal-lews li irixet ta' wkoll. U il-kunċett bażikament hu meta kont Malta f'Marzu kont qed inqalleb naħsbu rejtkom f'xi vlog hawnhekk. Kont qed inqalleb fir-riċetti tan-nanna u kien hemm waħda minnhom insomma kellha artel fuqha nofs artel u ngħid tipo għattilha artel x'inhu, insomma qalt li rata ma taf x'inhuma u tispjegali insomma li qabel fl-antik kienu jiżnu bil-wiżna u bil-ratal u hekk li ma kienx idea ovvjament. U ġitni l-idea kienet qed tillallu di idea tajba speċi ngħid lill-Kurt jispjega dan il-kliem antik tat-tisir Malta insomma u tal-ingredjenti u hekk u fl-istess ħin nagħmlu xi ħaġa u tagħmel sens insomma li nagħmlu din riċetta li kienet miktub hekk fl-istess ħin. So that's what's happening għada. Naqra update. U insomma kelli affarijiet oħra x'niffilmja u qed ħanaqadhom u propja wkoll ngħidilkom il-verità. Suppost kelli niffilmja nerġa' nipprova riċetta tad-donuts tal-ġamm li ngħid xi xarej kważi issa minn mindu għamilthom għall-birthday li ħanagħmel dil-ostra riċetta tad-donuts li ngħid żmien imma qatt ma jkolli ċans biex nagħmilhax. Dejjem għaddejja għaż dawn nipprova nlaħaq mal-ħajja personali ovvjament mhux ġust affarijiet ta' social media x'social media jiġi sekondarju u li ħafna ngħidilkom infatti li l-vlogs ma tantx ikunu konsistenti imma for that reason. Imma insomma, as you can see, it-8 -10, so mhux ħajkolli ċans nagħmilha. U suppost kelli mmur niġri llum ukoll u qas mort niġri u ma naf kemm mmur niġri għada, suppost ġa kelli mmur ġiri għall-bieraħ u ġim u biss il-ġiri għaxet li mhux ħallaħħaq ħammur ġim biss u qed issa mmur għada u xorta ma laħħaqx. Ma xi titgħamel, timxi bil-prioritajiet u infatti bħalissa għaddejja minn kriżi personali fuq il-perfezzjonizmu u kollox, infatti għandi xarri vera maħmuġ u hopefully ma jidhirx daqshekk mill-kamera sabu kasna minn naqra aktar dry shampoo. Għax suppost ilhom kelli jmur niġru nafsu ovvjament. Imma il-kriżi personali hija fuq perfectionism għax wis imbagħti biha u bħalissa qed inħossha it's taking over my life għax bażikament il-perfezzjonizmu men jaffettwali kull aspett ta' ħajti, mhux biċċajt, speċjalment meta tieħu deċiżjonijiet u minn għalija li just jaffettwani f'affarijiet ta' doing things. Jiena fuq il-fatt li jekk nagħmel xi ħaġa rrid nagħmilha perfetta. Infatti dal-ostra video li rrid niffilmja ħassa vera kont looking forward li imma imbagħad leading up to it nibda I overthink u nibda ngħid imma mhux ħajkun perfett kif nixtieq u hekk u mbagħad jisni I self-sabotage jekk f'kollox, nibda dejjem nipposponi. U imbagħad nispiċċa jew eżempju jkolli nagħmlu raġd, jew ma nagħmlux bħal di tad-donuts eżempju wkoll illi ngħid ħanitfa' series ta' videos fuq meal prep żmien. Imma dejjem jew jinqala xi ħaġa u things don't go according to plan u nispiċċa ngħid ħi ma ħanifilmja xejn għax ħafna pressure u hekk u naqbad ġist nagħmel meal prep bla pressure ta' filming. Li vera mbagħad inkun dizappuntata fiha nnifsi għax noqgħod ngħid ħassra this week eżempju sajjart riċetti tajbin kieku għall-video ma kif qedtilkom istra bej inkun nixtieq nitfa' fuq social media għax il-verità hi wkoll li l-algoritm tgħinu jekk titfa' aktar frekwenti imma t-tieni net nibda niftakar li speċi għall-main job tiegħi mhuwiex social media so ma nistax nagħmel kollox perfett u naħaq ma' kollox. U insomma, u anke when it comes to decision making, so update, bdejt imur għand life coach. So s'issa kull ma mort żewġ sessions sewwa ara kemm għandi sejt, ma għax mistija. Kull ma mort żewġ sessions imma kien hemm żmien f'isu f'Marzu hekk fejn vera kont qed inħossni overwhelmed, mitlufa,
ma nafx irrid u qed ħanaqbad nibbukja sessions u propja ma kontx ċerta jekk immurx għal therapy jew life coaching, imma inħoss li jiena bħala persuna aktar life coaching għandi bżonn milli therapy as such għax bħala self-reflection u hekk I do it quite often, just għandi bżonn naqra guidance bħalissa nħossni f'ħajti. U kif tilkom hekk bħalissa għandi ħafna big decisions to make. U għalt li, meta kont nispjegala insomma u verbal diarrhea taqsam, għalt li jidher ħafna li l-perfezzjonizmu tiegħi jidher ukoll when it comes to taking decisions. U għalt li nisfa ħafna pressure fuq innifsi li id-deċiżjoni li jmiss li nieħu bil-forsi tkun id-deċiżjoni tajba. When it doesn't have to be the perfect decision, jew the best decision, it can just be another decision li tieħu u li speċi twasslek għal pasta wara u mhux ġisament tkun the right one. Jekk ma tkunx the right one, you undo it in a way u terġa' you track back, ovvjament mhux kollox sewwa huwa possibbli imma fimtuni. U qatt ma realizzajt li waħda minn raġunijiet għal xultant I overthink a lot when it comes to speċi tieħu deċiżjonijiet hija għax nitfa' ħafna pressure fuq innifsi li it has to be the right one or the best one u f'kollox tajjena anke sempliċiment niftakar x'kulur żarbun ħanixtri jew xi ħwejjeġ ħanixtri jew jiena f'kollox. Fatti anke fuq social media wisq nitfa' pressure fuq innifsi fuq affarijiet ta' social media. Sa social media vera għandu ikun qed naħseb li by the way. Vera għandha tkun xi ħaġa fejn just nitfa' li nixtieq u nkun kreattiva bil-mod li nixtieq jien mingħajr ma nagħti każ ħadd ieħor x'ħajjejli jew kif ħadd tiġi perceived u hekk imma ma nafx wisq anke il-people pleasing aspect tiegħi nnifsi wisq iżommni lura xi kultant. Jalla spiċċa. Filming done. My assistant, as per usual, shouting him out għax inkella jgħid li qatt ma nġibu. Ħanurikom il-lasagna. Għandna di l-kbira u din iż-żgħira. I'm hoping li biżejjed għal-erba' di sewwa. Imma ħankunu 3 irġiel u jiena, jiġifieri issa naraw. Imma jekk dak għaw din, imma di ġiet aħjar għax di naħseb da xejn fjakka mit-salsa. To be honest, ħsibt li kilo laħam ħajħroġ iktar minn hekk. Ma, it's okay. Jiena ħanħallikom għallum ħammur naħsel wiċċin il-makeup, għatna il-makeup ġessaldi, imma it's okay. U naħseb għan intufu fil-sodda neditjax suppost għada għet li l-nifsil għan uħroġ vlog, il-vlog ta' Harry, għax għaddi ma editjajtux, bdejtu ma d-ma l-stage. Daniel qed jara / jaħsel bħalissa il-loba tal-futbol tal-World Cup u jienu ġimur naħsel as I said. So, nkellimkom għada. Għandi xari dizastru ma. Hello. Illum it-tnejn spiċċajt il-biraħ meta kien awkert. Filmjajna naqra affarijiet tal-Instagram ma ħriġx il-kamera biex nivlogja. Imma it went so well kemmu, alright, anka Wilbert insomma, tnej veru okay, vera tħakna minna dik it-trenda u li tgħid l-istess frażi berbundi differenti u vera kienet id-daħk. Imma issa bħalissa wara x-xogħol. Il-ħin huwa is-7:10. U mix jaddar, wasalt il-Dani il-ġim, ħriġna nimxu u jina biss il-ġim għax l-lum esperienza, uffiċjalment esperienzajt kollox l-Olanda. Madonna, kon ġeja mix-xogħol u baqgħet ħirġa karozza fuq il-bike lane u I mean, ma tiġix ħabtet fija, jiena ħabat fuq il-bumper literalment għal-naqma f'qajti li id-dawl. Ħarġet waħda xieqa fuq il-bike lane u tatni qatat ta' Kristu, literalment inħsat u tqadni qed inħossni mhux f'sikti minn is-sekandi siqi. Żomm, riżum. Għadni qed inħoss siqi u hekk u idi vera weak, ma nafx kif ħanispjegax, vera ħatqata'. Literalment ħarġet mal-ewwel u break jgħid tħalt fuq il-ġem tal-bumper tagħha insomma u r-rota bil-qata li ħadd spiċċajt qafast break tanħa minnhom biss u telat il-fuq minn wara u għandi siq naqra tar-rajt imweġġax. ħabtit li ma' l-pedala meta break jgħid meta nżilt fuq hekk mal-ewwel u kelli ċwievet fil-but aħu blafsa benġilt tipo biċċa mill-groin, ma nafx kif nispjega. Insomma, long story short,
ħarġet li karozza fuqi u għad li konta tinsuq ir-rota u għada xejki u kalli naqbis il-ġim. So minn flok imxejt biss. U ħamur id-dar issa, għandi ħafna x'nagħmel. Għandi xi videos x'neditja, irrid nibgħat part il-video ta' ma kejt biex il-esti l-editsu. U propja rrit nerġa' niffilmja tiegħi insajjar għax stupidly ma filmjajt xejn meta bdejt nagħmel it-trial torta għax kont nagħmel tnej. U għandi xi videos ukoll rrid neditja l-gajdra. U xi vlogi ħajti għax qed naqas editjajt vlog ta' ħerija. Palissa xejn ma tkolli ċans neditja. Niffilmja alright. Insomma, nifilmja anka ġieli, mhux kolli ċans, imma neditja ma dof vera jħuħin. Dak l-updates issa. U issa, għax il-bira għazurejtkom lasagna li sajjajt il-kejt. Zom, ma nafx. U rejtilkom is-sibt meta l-estejta, issa nurijilkom imsajra xbaqa biċċa u ħanamela l-denji li jina ħanamu xi soppa li għamilt is-sibt. U imbagħad inkompli ntella xogħol. So, zan kellimkom id-dar. Xahri, for a change gravi. Ħanurikom il-lasagna. Dini. In all its glory. Issa ħanaqta biċċa denjil u nurikom il-layers tu ċans. Ma nafxu x'tidher tajba. Imma dini naqra aktar il-qiegħax meta x'kienet baħali mit-salsa. Dinner is served insomma. Hello. Ġejt biex nagħlaq il-vlog. Qegħdet jgħidu ħantellaw literalment issa għax ħamur niġru u sar il-ħin tipo 6 u s-soltu niprofa ntellaw sa' 7. So hopefully jilħaq jiproġessa sa' dak il-ħin. Imma grazzi ħafna tal-rajtu dal-vlog. I think it was quite a good one. Kien hemm naqrek minn kollox. U illi ma jkolli xej vlog li huwa aktar tipo day to day life. Ovvjament fil-vlog ma jidirx ix-xogħol sewwa. Ġifieri ftakru meta tkun qed taraw il-vlogs tiegħi li jiena during the day naħdem biex ma taħsbux li jiena dejjem nixxala jew hekk sewwa. Ġust ovvjament meta nkun ix-xogħol m'hemm xejn tivlogja. U again, normal day to day chores jibqgħu għaddejjin kif qed taraw hekk hawn il-ħwejjeġ. Infatti llum ġurnata hekk qattajna. Insomma, grazzi ħafna l-darba tal-rajtu tal-vlog. Kif tipo smajtu fil-vlog bħalissa għaddejt minn fazi fej kelli nieħu deċiżjonijiet. I will explain everything naħseb in the next video biex intikom speċi live update. U dak kollox so that until that time, insomma, have a good day, good week. Ma nafx meta ħanitfa' l-video li jmiss, imma as usual jekk tkunu notifikati, għamlu subscribe u tinsewx tħallu like fuq dan il-video. Grazzi għal darba oħra u l-lejl tajjeb. Ciao ciao.